حسن özgüneş rêveberê înisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk ji Amedê li gel min e. Kek Hesen deme te xweş be bi xêr hatî. Destpêkê hez dikim vê bizanibim. Ew proseya aştiyê ku ev demeke behsa wê yekê tê kirin gihîştiye ku derê niha? Dem baş Slavores rastî yani ev pêvajo berdewam e. Hûn dizanin Brez û Calan ji aliyê xwe ve ji aliyê PKK ve hinek pêngav avêtin. Gotin lazim e dewleta Tirk ji komîsyonekê çê bike. Ev komîsyon jî amedekariya pêvajoyê bike, zagonan amade bike. Yani berzagonan amade bike û meclisê de wana bên pejirandin. Niha ev pêvajo di domet lê hinek gengeşî jî hene. Rastî dewleta Tirk dixwaze bizane kal rojava rewşa Kurdan wê biçe. Yani daxwaza wan ew e rêveberiyekê zeîf hebe li wê derê û mafê çandinî bi dest bixe. Rêveberiyek navendî şêla em bêjin Colanî ve bê pêşxistin. Yani daxwaza wan û ya gelê Kurd neyeke. Gelê Kurdê Rojava dibêje lazim e federasyon hebe, navendî hebe. Ew Durziyên li wê, Elewiyên li wê, Ermenên li wê, Kurdê li wê derê herekê bi nasnama xwe, baweriya xwe hem xwe rêve bibine û hem cihê wan dewletê de hebe. Ji ber wê dewleta Tirk hinekî giran digire. Rastî serî de gotibîn em ê bi lezgînî vê îşe rêve bibin. Heta hinek zimanê xwe anî ziman gotibîn mesela çiqa dirêj bibe dibe ku provokasyon tê de çê bibe. Çi navxweyî de çi ji derve hinek dest werdanê bikine nehêlin ev pêvajo bi çi serî. Lê belê mesela Rojava em bêjin kilîda wê an mifta vê îşî ye. Eger Rojava em bên gorî projeya Amerîka û dewletên navnetewî İsraîl bimeşet rêveberiyekê em ê bêjîne navendî çê bibe û gelê Kurd ji awayekî federasyon Cumhuriyetekê demokratîk de cê xwe bigire. Dewleta Tirk wê hinek dî gavên bi cesur bavî. Başa kek Hesen. Türkiye yani em behsa mesela pêvajoyeke aştiyê Türkiye eger gavî ciddî di derbarê wê yekê de bên avêtin wê bikaribe bibe alîkar ji bo aştiyeke di navbera Kurdan û Şamê de wê bibe piştgiriyek mesela her guhertinek li aliyê we çê bibe wê cemel Rojavayê Kurdistanê jî baş tesîrê bike, bandorê bike? Yani her du ji peve girêdayîne. Rojava serketinek baş çê bibe wê li Bakur tesîr bike. Li Bakur pêşketin çê bibe wê li Rojava û Başûr û Rojhilat hemî gelê Kurd tesîra wê hebe. Ne tenê li gelê Kurd wê Rojhilata navîn tesîra xwe çê bibe. Ji bo wê em dibêjin kilîda pirsgirêkên Kurd esas li Bakurê Kurdistanê mirov dikare bigirite dest. Yani eger dewleta Tirk bi rast û rast ji dil bê hîle pirsgirêka kul Bakur çareser bibike wekî wa gotî dîrokê de çawan hinek zivirekên dîrokê hebîn wan zivirekan de bejî demên girîng an çaxên girîng de hevkariyekê mezin pevrekirine û gelek badîre û gelek belayên mezin ji xwe dûr xistine. Yani bi vê de jî li Bakurê Kurdistanê pirsgirêka Kurd çareser bike em wî şertî ditayînin pêşiya wê bi hemû Kurdên Kurdistanê re dostînî bike. Yani ew jî dibêjin em ê biratiyeke ve ya hezar sala ji nûva ava bikin û Tirkiye demokratîk bibit û mesela Kurd bê çareserkirin ji ber ku gelê xwe ev 100 sala nîjadperestî ava kirine û dewlet ser wî ava kiriye. Rastî karê we jî ne ew qehesaniye. Lazim e hêdî gelê xwe îqna bikin. Partî hemû îqna bibin. Cesareta xwe wergirin ku pirsgirêka Kurd hem Başûr hem Bakur çareser bikin hem jî Rojava re jî Başûr re jî bibin dost. Yani ev pêvajo em bawer dikin berdewam e
و مهاده دما پارلمنتو بفکرن اف حاضرین حتی نها نوا گلده هاتین کرن و هیدی ببن زاگون آزادی برزو جلان و یا سیاسی هم پک به زمان کرد ام ده بیجین لازمه بفرمی هبونا کردان و گلندی بفرمی وکی اوروپا ام بیجین او خالا ده بیجه خسری دموکراتیک دولت ترک گمان خواه او دی کربی یکسر امضا نکربی هنه خالین وی قبول نکربی و خالاج قبول بکه مثلا کورتویل با کور چارسر ببه و او تحصیله که مازن روژاواج بکه یعنی نه جولانی اساس او دلیا ترکیه چیه که حسن يعني مثلا هم دبینن ترکیه باشه هفدیتن هند نابرا کردان و آلین ترک لی ترک گلکی دل گلکی به حساب نزدیکی روجاوای کردستان دبن دلیا وان چیه یعنی او چه خماوان چیه کو ترسن دما پیش دا روجاوای کردستان به پرسکریه که جبوان تبی کو روجاوا تجاران او تهدید نکرنه یعنی ترکی تهدید نکریه اساس ترسا ترسا باکوره یعنی دما که گو باشور دما فدراسیون چه بو مشا شکر ما قبول کرد چکو او وید بیجن او پارچه کردستان الدره که چه ببه و مورال و گشدانه که درونی آگل کرده چه ببه و ببه میناش پارچه دیره نه هبونا باشور اساس مینا که هم جمع رجی همش روجلات رجی همش روجاوا رجی وجه او دو بیجن روجاوا ایرو دفاکتو اف 12 ساله خسری آخواه اعلان کریا و ارتش و بردوزی و پککی و اوه بلوی به دولت اما بیجین فدراسیون جبه ویل روجلات جعینی تشتیبه ویل باکور جبه تشتی بخوازن یعنی در دیوان ابو وان 100 سالانه چه پارچه کردستانی چاکو لوزان پارچه کرن و به ستاتو هشتن اما هر کرد بمینه به ستاتو آسیمله ببتو و هر پارچه دولت آخوره ببت یکو وندا ببه ایک ناب عربا ببه عرب ایلی فارس ببه فارس ایلی ترک ببه ترک کس نبیجه از کردم یعنی آرمانجا 100 سالان اوه بو اما آرمانج نبه حسری و شکست لازم شکست یعنی ایرو او ویتر سیجین دجین او بیجین مثلا وایا روجا واجی دولت آخوا آبا کر صبحی با کرجوی بیجی ولا میجی دولت و روجلات خواه برگشدانه یعنی این ایرو او پروژه روجلات ناوین یا دنیای دویجین مثلا عیش ایرانی خلاص نبویا پیش روز روی گنگشین و مزم ببن و زخت و زور سر دولت ترک مزم بسر مثلا قبرصی سر روجلات بحر سپی و سر اگه نابراوان و یونان ده یعنی ایرو قیران روجلات ناوین و تاثیر اخوال ایران و ترکیه جی بکه بخوازن نخوازن جوی باندوری خلاص نابن و جا او دبیجن افزانی بلکل هم روجا و هم باکور کردا اقنا بکن و چوا شر جهانی یکمی ده بوتن برای همه مسلمانن حیلا خوال مکرن ام به ستاتومان اتخوازن بیجن دیسا ام برای همه بلا روجا تشتک نبه بلا باکور زیده تشتک نبه ام زمان وی قبول بکن و ام پچک دموکراسی جی پک بینین و اب عیشه بلا بقاده لبلی گل کرد بیجاره نه گل بریاست سالانه ویل هر پارچه جیان اخوا آزاد مسوگر بکی یعنی گلکی سپاس مالطاوا حسن özgüneş رهبری انسیاتیف یکیتی دموکراتیک جه آمده